Koncert cerkovnoslavjanskого špivu otриманий на честь славянским просветителјом Кирилови и Методијови и длугорочному ѓурѓовскому парохови Јоакимови Холошњеови, ktorí bol snovateľ i najpoznačiji solista хоru Розанов. Перше наступили младші члени того хору, ktorí u tým sostave недавно гостували у Švajcarskej за свою диригентку Ану Радишиć. Za tod menši sostav me angažoval pan ocec Mihajlo, keď jedna časť z choru putovala do Švajcarskej. Von me vidjel jak dirigujem u orkestru kulturno-umetnickog društva i vidjelo muše že bim toto mohla robic. Ja pristala i za teraz šitsko u šore. Po привітних словах управителя Ѓурѓовскej парохiji oca Mihajla Hološnjaja, хор Розанов отшпівав даскелјо духовни композиции Илариона Алфејева, Григорија Лјубовского, Јулијана Денисова, Певела Чеснокова i drugih. Dirigentka bola Tatjana Barna. To repertoar, ktorý sme mali od skorej porihtani, teraz je ošviženi, pozberani písni, ktorí naša dirigentkinja Tatjana думала, že sú najpodobnejší za to dzeň. Radujem što može jest takih i s takvu zekuto tvorija, trudzaše, že bi na tot sposob polifonno slaviti Gospoda Boha u bogosluženju i na koncu dobru dzeku tvoric među ljudmi. Večerši koncert bol ostatnji u tej sezoni, da jedni členi odhodza do inozemstva, a da jedni majú drugi obovязки, pre ktorý Ѓurѓовski hor ne bude učestvovať ani na festivalu horskого špivanja u Verbaše.